Dobro jutro svima! Evo me u Maastrichtu, evo nas u Maastrichtu. Idemo u Ellie Cat Bikes and Coffee. Kasnije idemo na ručak. Idemo do Aachena. I eto, sve prazno još, vjerojatno se svi spavaju. And I'm celebrating, just look at the tree. And all those presents waiting to be opened up. 10 sati, to se još nije 10 sati, 5 do 10 jer stvarno je rano. Još nitko ne pije kavu, tako da čekamo da se kafić otvori, odnosno taj koncept store. A vidjet ćete unutra, osim što možete popiti kavu, možete napraviti bicikl, kupiti neke dijelove za bicikl i možda čak i bicikl. Bus na solarnu energiju. Nas na mini marketu u Maastrichtu i srela sam jednog jako zanimljivog čovjeka koji je smislio super police za vinil ploče. Evo sad ću vam nešto ispričati malo detaljnije o tome. Your project. Okay, yeah. Hi. I invented something really special. It's an invisible vinyl cover display. You can display your vinyl on the wall without seeing anything of the suspension. So it's really easy. You screw this system on the wall with 3 screws and you slide your vinyl cover in it, and you can take out the vinyl within seconds to listen to it, and you don't see anything of the suspension. So that's the invisible vinyl cover display, and yeah, you can find it on the website at kaiserlich.nl. So have fun, guys. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Evo nas u Brandberg kantine, jako zanimljiv koncept, sve je prepuno, onako ogroman prostor je, možete vidjeti evo jako velik prostor i cijelo vrijeme je pun, znači ljudi cijelo vrijeme se izmjenjuju. Ovdje možete pojesti doručak, ručak ili večeru, a sa one strane tamo, sa one strane tamo se nalazi market gdje možete kupiti zanimljive rukotvorine. Ja sam uzela Jugocelera, a za ručak smo još uzeli sendviče koji izgledaju brutalno, barem što smo vidjeli u ovom stolu do nas. Tako da jedno čekam da dođem, da vam pokažem i da to pojedem naravno. Do toga se sužavamo sa džinđerom. Celer juha sa jabukom i mislim da ima mrkve u sebi, znači celer, mrkva, jabuka. Jako je ukusna, jako je fina, taman je slana. Odlično. Ovo je Brandberg kantine, je u biti fire station, odnosno trgovačka postaja. I ova zgrada je u biti se raspadala i onda je vlasnik kantine koji ima još jedan restoran u gradu, Maastrichtu, je uzeo u najam ovu zgradu. Cijeli koncept je zamišljen znači da hrana bude organska, od domaćih proizvođača, bez umaka i soseva i stvarno je jako fino. Ja sam jela znači tu juhu od celera i mrkve i sandvič s njihovim sour breadom sa namazom od lososa, češnjaka, je bilo jako fino. Iz Maastrichta idemo u Aachen, poješću ću njihov Aachen Printen. Receptura za taj kolač je stara 500 godina, no naravno sad su ga već i modificirali, znači imate s čokoladom, karamelom, lješnjacima, čuda. To ćemo naći na njihovom vjerojatno božićnom sajmu koji je isto jako popularan. Dobit ćete par kadrova tamo, a poslije idemo na kebab. Doner Teller kebab, tako? Doner Teller kebab. Kebab za 3 eura kojeg ćete se najesti ko da ste jeli za 25 eura.
foreplay up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the bay, they saying 50, you hot. They like me, I'm running, they love me like they love. It's waiting to be opened up, torn apart. True gifts sent from the heart by the ones that can't be here today. I hope they're on their way. Turkeys in the oven, I'm waiting by the phone. There's not much point in Doctor Who if I'm watching it on my own. Where are you this Christmas? Did you get stuck in your car? Can't you just walk to my house? It isn't very far. Medenjak. It's miles and miles just following the stars. So are you? Kupila sam Aachen Printen sa čokoladom, to su biti medenjaci njihovi koji su full tvrdi, ali kad dođu u kontakt sa vlažnim zrakom onda omekane i možete ih jesti, stvarno su jako fini. Možete birati tamne čokolade, mliječne čokolade, bijele čokolade, ja sam uzela ove sa tamnom čokoladom i sad ću navaliti na njih. Prefino je. Receptura ovih medenjaka je stara više od 500 godina. Znači ovo nisu klasični, klasični su bez čokolade, ali pak su fini. Table, no one to pull it with. I'll make sure that you get the end with the paper hill. This Christmas, did you get lost on the way? Why not just use new love? You'll be here in a day. Santa's got some presents. Kaj jedemo, Tomek? Doner pilet. Ovo. Znači kebab meso i sa frim. I sa salatom. Kad ti jedeš kebab u tortilji.